Hello, gagayam na imbag nga oras si amin. Kumusta kayo manan? Kapadasan ni Kabsat Sonia saan na puno na gantintay drama. Ngam sakbay ti amin, makaplaawa mampay da Manuel Domingo, Dita Flora Apayaw, Christian J. Javier, Loja Family, kan Javier Family dita Mayantok, kan Rudy Sudaria dita California. Kasi man ti ko na ni Kabsat Sonia, dir man ang biyanang, adaw gali ka man nagpamarang. Kabalak tagpamarangan nakakaasi, tapno makadawat taklay ti kwarta ti sabali. Tababangan ti kasta nga ramida kamo kamasyan da kanya, kaya't mangtaday ti tulong kanya kuwendo iti pamilyak. Rogyak man nga rud, ti agsalaysay. Nyamot dagituyan. Yaman ti pagpupungtutam kitan ay atunay. Basta si kati adda dito'y kusina, sumanao ka, dumanabog ka. Kasanaw, kat orno nga mat ti basura dito kusina. Imbes nga ibalang mo, orno nga mat nga iduldulen. Kas kalamang gagamo dito kasta nga style mo. Baybay amla ka di dagita ta sayang. Sayang nga, natip-tipingan kan naman mansaanan. Nakupik na pa yan. Nagadumot ang napipinta sa plato tayo. Naggapo pa ija abroad dagijay, taimpaw it dagijay anak ta. Kat saan mo't ada tayo ti mangusar ka dagita, dagiti bisita mo. Di ka lang mabayan, amang ipausar ka dagita. Imbes adya na pintas ti pausar mo iti sangaile. Saan? Tadagita mo na tip-tipingan ka nakupik-upik. May mayat mo't day ta nga ipausar Tano na pintas akagawaan ti iparang mo iti sabali a tao. Amangan no ibagada nga agparparamag ka, kababain. Saan mo ta kinaparam magtagusar iti na pintas sa plato? Wano da tayo. Ngam sabali nga rud a tao ti pagsasaritaan. Amom ayat ti linaon ti panunot ti sabali a tao. Amumit nga adda ije abroad dagiti duwa nga anak ta. Amangan no ibagada nga agparparamag ta. Iso abaybay am dagita. No adda bisita, dayta ti ipaaramat tayo. Welcome to Jenna Almoyda Drama. Leia, agsukat kayo ta intay maki-birthday di ta karuba. Daytoy ti ibadom, ta sukatak jay adem. Ha? Dayta ti pagbadok, Lola. Rut-rut maten. Ado ti abot-abot nan. Anya kuma, alakit din. May mayat ti kasta nga ibado yo. Tapno maasyan jay balikbayan nga ag-birthday. Ha? Ado ti kwarta day jay. Anyat amuyo, no ikanda kayo iti dolyares yo. Ala, ibadong daytan. This drama is owned by Jenna Almoyda Drama. Kasta ti lang ayaw, amapan maki-birthday. Di ka lagbayin son niya. Anyaman ti problema ayamo tunay. Kita matabado yo kasla ni snakes. Naman sa mansaan lang arudan, abot-abot pa'y. Agsukat kay man, nagado abado yan napipintas. Kasta kiting kay badbadaw. Leia, agsukat ka. Sukatan batin ta adem. Daytoy mati kayat ni Lola nga ibado mi, Lolo. Apay masapul ang napintas ti badaw, numapan ka makipon siya. Kat oray tayo saan ang napintas basta saan akasta nga abot-abot. Kaslawan na pulos bado yun, iti kasta itsura yaw. Kanta chinilas mo, sunya, pangis Mike. Tay mat agrat-ratik kan abot-abot at chinilas na kita. Pangis pa'y mat nga raw. Kanta Bram, matintinag tayo strap na. Anya mat ti kasta itsura mo. Kat anya kumangay, mayat kit di tapno adda maasi kat ikanda kami iti bado may. Day takit ti paglaingam sunya. Pati dagita apo ko ta, iramraman mo iti kasta nga style mo. Nasaya at ayat ti kasta nga aramidam. Saan mo't nakakaasi dagita apo kam? Ngam apay apagbali ng akasla pimpiman ida. Sumanao ka manan. Malaleya, mapantay kit din. Tumaktak day taaluluyo. This drama is owned by Jenna Almoyda Drama. Kumusta, Kabsat Sonia? Long time no see. Kastoy kabsat inso, nakakaasilat ta. Awan makukwarta, awan na imas amasida, awan na pintas abadaw, ultimo chinilas, awan maigatangon. Ha? Ne, Allah. Kasi kay mat nga rod Sonia. Pati dagito'y apo ko, malnuris dan nay, tawan mo't makaanan no daduma, pasaray aglangan da amangan piman. Ha? Kasano ako na mamalnuris na? Kat naglulok magdamad. Ay kat ilukluk magdan at irigat ti panagbiag, narawat da ngamin iti turog. Turog timang palpaluk magkadakwada, saan ataraon kabsat. Anya? Mala, tamang tedak no madamdamay ti gatang yo iti bagasyaw. Kan mangyawid kay to kadagidya insangpet ko adilata.
Kan ikan kay tupay itibado, kan chinelas kaskada sapatos yo, Sonya. Ay, agyaman na kinso. Nagsaya at kalata ka aruba. Saan ka nagbaliw, kabsat? Anya dagita insang petyong ay, sa nga bayon mata binaklay mo, Sonya. Inted nito ni abalikbayan. Kita ket naasyan ka na kami. Iso nga inikan na kami iti kakasta. Ha? Anya dagita ngay? Dildilata, bado, chinilas, sapatos, kan adapay kwarta nga inted na. Iso na laang tadulyar, inakto ipasukat ijay ili. Anya? No nadiskarte ka, sumangpot ti grasya kan ka. Ngam no agmiki-miki ka, naatap ti grasya sumangbay. Wan angam laslas to gam ti pada matao. Ibagbagam nga awan kan kanam, tapno masyan dakin ka. Ay, sakti mababain iti kastangar arabidam, Sonya. Anyalat sawan dagiti taon ngay. Siyempre, panunutan dabay-bayan kayaw ka dagiti apo ko ta. Adi kay pakpakanan. Kan oray dagiti anak tang agtrab-trabaho iti abroad. Iba inamot ida Basta, kanya-kanyang diskarte ito ni. Tinapatag sa anak ng taktakaw, awan mading aramida. Lola, agbilbilang kayo manan iti kwartayo. Nagado ti kwartayon. Wen, urnong ko da ito eh. Bilang, tamangan no naksayan, amangan no kinisayan ni Lulong. Adda ka di urnungan yo, Lola? Adda kayat yo agatangan? Kompormento no anya ti pangigatangak. Ado ti pakaaramatan ti kwarta apok. Iso apatisi ka, surwem ti agurnong. Tapno no dumakkel ka, bak ng kanton. Adunton a kwarta tinaurnong mo. No sabali a tao, agpamarang kayo a nakakaasay. Adi kay mangmangan, tapno maasyanda ka da kayo, kat ikanda kayo iti kwartayaw. Sana tilay sursurom ni tapam, Sonya. Bakit ang ka? Kastagat ibagbagam ni tapo ka mo. Katsi ka, adda nga rod urnong mo, alaman. Awan to, pa'y urnong mo. Ta feeling rich kamot ngaming. Lia, umay ka dito. Di mo dingding ganti bagbaga talulam. Umay ka man dito. Well, Lolo! Welcome to Jenna Almoy the Drama. Dumagas ka no da ay da akanakak dito'y balay no madamdama. Ah, ni Aida ang negosyante. Jay adot lugan na. Wen, pinasyerdan ni katugangan na ijalaod. Iso dumagas da dito'y. Naimbag man tamalagip na ti dumagas. Ikatuan Angkel na nga raw. Mailiw siguro mat Anyat ipamerienda tangay. Dito'y dakid di amang maluman Tay partyak ida iti native amanok. Dudwada lang mat nga gasawa. Sige, tanayunak ti isaan ko nga innapoy lakay. Alamangan tayon Aida, di kay agbabain, ipagpabalayaw. Ala, nagtaktak kayo pa'y laang, auntie. Nanggal nga'y ayaban yun atamanganan. Alay, sumarunun to. At dala alalaan na biit ijay likod ti balay. Ay na, kababainan, auntie. Nagtaktak kayo pa'y laang. Kaya't na kayo aparamanan iti native amanok ni uncle mo. Iso amangan kayo. Ay ka-thank you nga rod ano kasta, auntie. Ay, pasensyaan yun ti plato mi at anay daan una yun. Tawan mo't ngamin maigatang iti platon. Iso nga an-anusan mi dagito'y daan a plato. Ay, okay lang, auntie. Awan problema. Ay, Wan, kumusta gayam da insan ija abroad? Kasjay nagbasit ti sweldo da. Takasano, madama pa'y lati pa nagbaybayad da iti utang da. Kan nagbasit ti ipaw-paw it da. Taawan mo't mabatbati a sweldo da. Ay, kastaya? Nabayagdan sa amot na ni Jabro, dante. Apay di na pala nakabayad iti utang da. Saan tabasit nga rod ti sweldo da balasan ko. Ay, pasaray payag sakit ti tiyan ko. Numaulawak. Iso ti papapanan ti kwarta amin numangtad dagi jay kakasinsin mo. Agdiretso iti agas. Aya? Wen Aida, iso akakaasi kami mo. Da kami lati kakaasi nga adda anak na ijay abroad. Di kampay kat agsidan no daduma. Aglabay kami la iti kapin ano kwa. Sakam lama kasi da iti karnit manok no makatiliw kami. Tanaatap mo dagiti taraken may. Malanti. Mangtudak to no madamdama iti kwartayo. Tanaimbagla paggatang yu iti agas yo. Ay naagyaman ak abalasang ko. Naimbagla kada kayo tanapintas ti biyagyo. Mayat ti taray ti negosyo yo.
Bimak nang kayon. Nanti mat. Saan mat? Sakto lang mat, ah? Kan, ay na, nagpintas ta bagmaon. Bagmo day ta ay da. Ay, nanti. Ay, nagmayat mutan. Jak napadasan man tinagbabag iti kasta. Sika, nanginan sa ngamin ti kasta. Ha? Kaya't yayanti? Ay, ikatwan itad mo ay da. Akat ibati kon ano kayat yo. Ado pa'y magkiditibag ko balay. Mangtid kay tulay ti basit nga ikubagan tapang ikak iti karga tabag ko anti. Ay, sige balasan ko. Ado ti ikubag mi. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Di ka lagbain ngagdawat-dawat. Patibag dawatan. Dinawat ko aya. Kat nagdisnudumot anang tad kanyak. Imbaga mo ilaan na pintas tibag na. Wala ta pang pangagam. Ora sino mo't siguro. Talaga amang riknay ti kasjay at tiradam. Apay ti kunam. Diya mangmangag ti saritaan nyo itay. Basta jak dinawat. Imbagak mutlaan na pintas tibag na. Idi kwan inted na mutan. Kenang tad pa iti kwarta. Kasano adi mangtad. Kat tila imbagbagam. Tila imbagbagam asakit mo. Tapno maas siyan dalaking ka. Wen, ngamjak dimawat iti kwarta. Imbagak lang nga awan makukwarta. Idi kwan nang tad mutan. Nya mo't ti kasta nga style mo bakbakitan. Ay na, may mayat mo't ti kastan ngam ti agim babak nang wenno agpalpalangguad. Awan kastay napakumbaba tayo. Saan akin napakumbaba ti kasta? No kasta ter aramidem ang mga no pumaysaw. Kahit mo, tagbalin ang nakakaasi akanayon. Ay sus, ayos lang. Total, adumot ti tumulong no bilang lang. Apay, mangnamnama kalaptan iti tulong ti pada matao. Saan nga itagnanayon kat adama itulong da? Tadamot ka sa pulan da, paggastusan da. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Ay, kabsat inso. Kunak to pa ikat asikaday ta sarsaron wak. Nagpalingki kamot gayam. Nay, ason niya, sikaman gayam. Anyat umay mo gatagan dito'y palengke. Ay na, umayak lamang kita no adda nala kaagalunggong. Ta iso ti gatangek. Agbirbiro kak ngarod iti nalaes agalunggong. Apa yung nalais nga yan? Kat, isumutlat ka ibatugan ti kwarta kapsat. Nalaka ngamin tinalaes agalungkong. Awan mo't ngamin makukwarta. Ay na, madi ano nalais ti gatangam. Kasano nga awan makukwarta ako nam? Kat adamot gayam kano ija abroad dagiti duwa nga anak mo. Wan ngam agawid dan iti mapiit. Tanaikat da kanon iti trabaho da ijay abroad kapsat. Anya? Kanjay may sa single mom. Dua ti anak na nga imbati na kada kami. Jay mo't may sa baro nga agpaiso ngam ado mo't ti utang na. Agpadada nga ado ti utang da. Basit nga min ti sweldo da ijay. Kastaya. Huwag kapsat. Iso akakaasi kami man. Awan makukwarta kapsat. Uray kayat ko apagsidaan iti naimas dagiti apo ko. Awan maipasidak takastoy mati kasasaad me. Marigrigat kami. Mangurkuranges kami. Sapay agawid ang dagiti anak ko. Tanaikat dan iti trabaho da ijay abroad. Apay kano anay kadangay. Jakman ammo. Kasjay kano ngamin jay busda. Basta ikatin na kanulat ta dagiti empleyado na no sumro. Mala, at iti igatang mo iti sidan nyo. At apay mo't kwartang tito igat. Gumatang ka iti presko amasida. Saan analaes ti gatangam? Ay naagyaman akmanen kapsat. Sapay kumataado pay agrasya ti dumtengken ka. Tapno adda iparabor mo iti padam a tao. Hala, awanan nyaman na, kapsan. Sige nga road, tainak gumatang iti presko agalunggong. Wano presko abangus no iso. Salamat inso. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Hello Manong Jade, nakaawag ka mat? Hello, ay sa ating ko. Wan, tani. Kanain mo tingag sakit ti tiyan ko. Bakrang, kantintero ang bukot ko. Tsak mawatan no niya't nasakit kanyak. Ni, apa yan ngay? Agpa-check up ka Ay, kas na mabuti nga nagpakita iti doktor adeng. Ang mga nanyamat na ito yan. Madanag, anak. Delikado no di ka agpa-check up manong. Iso nga agpa-doktor kan, tapno makatumar ka iti agas. Mabuti nga kaysa. Pagbutngam ko ma.
Nasaya at kit di ano ma-check up adagos data, tapno maagapan no anyaman data. Welcome to Jenna Elmoy the Drama. Nay, adda kay mat ay da. Naggapo kayo ijay balay da katugangam. Wen auntie, lumabas kami kumangam, dumagas kami manlaangan. Tay talaang manan anak kapasyar kami. Ay katwan ngamne pasensya Awan maipamerindak ka da kayo, balasang ko. Tanay, awan trabahon dagiyay kakasinsin mo ijay abroad. Ah? Apay nga auntie? Wen tanaikat dan iti trabaho da, agawid dan iti mabiit. Anya? Iso nga awan pa'y ultimo maigatang iti asinan. Ala, di kay madanagan. Di ka magmeriendan auntie. Kat kababain mo't ano awan maipamerindak. Uray tinapay la kumakan soft drink. At dapat asidag nga store. Ado nga minan ti utang ko di ta store. Ta umutang ako maiti ipamerindak kada kayo. Ay, nasaanan auntie? Angam no kaya tiyutag merienda, kay gumatang tabayadak. Tanoda kami, saan kami nga agmeriendan? Tapumanaw kami mga iladagos. Ay alang arod. Di akon igatang iti merienda ti itad mo. Ta igatang kulaangan iti asin, mantika, asukar, kaskada kape. Kano adda sobra, igatang kun iti masida. Addo tili magasot, ante. Ay naagyaman akbalasang ko. Sabali at talaga no ado ti kwartam anya. Kasla bariyam laangan ti limagasot. Di ante mat, saan mat, Da kayo mat. Kat anya nga rod ti inuman nyo. Mang timplaak iti Diyos. Saanan, ante? Danumlatan. This drama is owned by Jenna Elmoy the Drama. Ay sus, kasano nga taday to yan. Jakmat na si putanin ana itugtug manin ti aw-awer kon. Ay, andaman dugol nan. Namin anon ana itugtug jay aw-awer ko. Saan mat ngamin amaliklikan ama itublak kunoan niya. Ay, sapay la kumata saan amadlaw ti amok. Aisa! Aisa! Ay sus, ay ayaban na kun ti amok. Nadlaw nan samot din. Aisa! Yes ma'am, coming! I told him many times to watch my child, but he got hurt again. Sorry madam, I was doing something so I didn't notice. This always happens, Aisa. I'm done. Sorry ma'am, it won't happen again, promise. It's always like that. Enough, Aisa. It's too much. Nanang, Ay sa, adakan, nagawid ka mo't gaya mo nanak ko. Wala nang, biglaan ti panagawid ko, tatinirminate nak ti amo. Anya, hapay ngay, ala, sumrag ka man pay. Nakabaso lang kami nanang, basol ko no apay at tinirminate nak. Kat, di awan trabaho maun. Awanin ananang, balik sa dati Anyang arod ngay. Ay kat agaplay ka iti sa bali Mabuti nga kun nga agabrod nanang. Kanjak kayaten apanawan dagiti anak ko. Anya! Inta sabtan ni Jade, ija airport inton maminsan abigat. Tagawid ka nun, bakit? Nagkunamot. Iso imawag itay. Awan ka ba't gamin? Iso asak tinang sungbat itaawag na iti cellphone. Apay ka no nga agawid. Agsakit di anak mau. Nakapsot ka no. Saanan ang makatrabaho. Iso apagawidan dan. Anya? Anya't sakit na kanong ay. Diyan ka ba? Ibaganan to ka nung makaaway. Agpaimbagak pa'y. Sakto man ang nagtrabaho nung napigsakon. No agimbagak pa'y Anyat ko na daaya. Anya kanot sakit mo. Kadda problema iti barak. Kan oray iti bitukak. Iso nga agagasak na lang. Anyan. Apay nga'y akas ta tinagtungtung paalam. Pati jay kapsat mo na-terminate. Sika, masakit ka man. On nga rod na lang. Diyan mo't nagayatan ti kasto Alang arod, agpaagas ka anak ko. This drama is owned by Jenna Elmoy the Drama. Agsangsangit ka manan, Sonya. Rabiin, maturo ka kidain. Diyak makaturog iti kapapanunot lakay. Pampanunot ti kasasaan tayo.
Awanan trabaho dagiti anak ta. Bangrukin ti panagrigat tayo. Naguyod ko pa yan ti urnong ko a kwarta. Tawan mo't pangalaan tayo iti gastusan tayo. Nangruna ti pagpagas ni Jane. Ay, dayto yan ti bagbakin ka. Si kanto man ngamin. Ha? Apay asya. Tilay bagbagam tuma ti day. Imbagbagam ka lagi ti tattao ana ikat dagiti anak mo iti trabaho da. Impadpadamag mo da ita diti lugar tayo. Imbagbagam pa'y nga adu ti utang da. Ang nakakaasi tayo. Nga awan pulos makukwarta tayo. Anya nga, di pimayson. Kasta magamin ti kanayon nga ibagam. Anya nga, pimay sulak nga rudan. Si Kamot, nairanran nala siguro mo ta. Ay na, natadam tadilam son niya. Isa pimayson dagiting bagbagam. Natangkan ngamin ti ulo mabakbakatan. Tila ibagbagam, iso akasta. Inamamiris ko dagiti bagbagat asawak katwan at dabasol wano kamalik tahus to tinakuna na kanyak. Aklo nagmatkit di tibidot ko. Amo ka sana may parbang tinaramid ko. Ti panagpamarang ko nakakaasi tap na makadawat aklang iti kwarta ti pada katao. Banag pagbababawyak. Impagas mi nga rod ti lalaki nga anak mi kat kaasinay ni ino tapimigsa kat idinaimbagan nag-abroad manan. Kat timat babae nga anak mi nakiasawan kat pimanaw dan iti pudermi. Alakastan, tugayam mo, Sonia. Ala gagayam, ditan tinagpatinggan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyada! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama tugayam yo, Jenna Almoite. Thank you manan kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Manang Biyada! At di manan tigayam yo, Jenna Almoite, ang mga kakamakas manang biyanang, amang kabgablaaw kada kayo itinaragsak nga aldaw, kan oras iti tunggal maysa. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Celia saan napod no anagan tintay drama. Ngamsak by ti drama, hello mampay kada Edna Lopez Barco, Barco family kan Ella Barco. Warlito Bara di Tatarlac, Susan Ronquillo, Ivy Gutierrez ita Mingan Pangasinan, kan Nati Agustin dita Singapore. Kastimanti ko na ni Kabsat Celia, dear manang biyanang, agpada kami na senior citizen iti asawa kat panagpasada ti pagsapulan nila kay ko. Naluknang ti panagpuspuso ti asawak ta uray awan makukwartana no adda umutang, wano dumawat iti kwarta kankwana, ikan na adagos. Nga uray awanan mabati, ayos laeng kankwana. Nga isumat ti kanayon apagungungtak. Rugyak man nga rud, ti agsalaysay. Anyat insangpet mo ama si Dadu, Meng. Daytoy, friskaw at tilapia. Kakamkamil ka naw. Nay, nagdadakkel mo dagita at tilapyan. Naimas nga ituno kan iprito adagita. Wala, makamukan nun ya't pamayam amang ilutaw. Dua adadakkel a piraso na ita. Sagay sata. Nagdakkel lang ngay, kabaalan tanga-tanga ibusan. Ay, kalubantan to. Ano dita maibaws? Ay, ipaksiw ko laang ang tidagdo, malakay. Ala, makamu ka bakay. Malangarod, madamdaman ton nga ilutaw, taag di gusakpay man tanay. Agatling, etak ka nagdaldalos ijay likod ti balay. Naimbag nga oras yung Uncle Doming. Nay, kanyak sang-sangitam ngay may dito balay, Brenda. Uncle, umayak ang pagpakasi kada kayo. Pautangan dak ko may ti kwartayo. Tani, awan si daan mi itamalang. Ha? Nay talaang, ti pagsang-sangitam, ti kaawan ti sidaan yaw. Kasano, agwalamot ngamin dagiti anak ko no awan maidasar si daan da, Uncle. Iso pautangan dak man. Uray limagasot, wano sa nga ribo lang no iso. Sa apay na i-market kung tayo napasadaak. Awan kwarta kaon ka anakan. Agam no kayat mau, adda tilapia di tangain sangpet kao. Ala mo, di may sabukal. Sagay sa tayaw. Oray ta dadakal. Ah, andaya, Uncle. Alaman nga rod. Agyaman ako, Nay. Nay, ayan ngayon tayo may sabukol at tilapia lakay, intaray sa amot tipusan. Di mon sa pulay, taintad ko ka ni Brenda aka anakak. Anya? Agdigdigos ka ngamin itay, so adi mo nakita.
masyanak, tagsangsangit nagpakpakaasay. Umut-utang iti igatang na iti si Daenda, ngam awan kwartak. Iso nga inted kaon jay may sa tilapia. Anya ka matun. Apay nga intab mo ngay. Imbis nga da pamigatan ta, ta ipaksiw ko kumadya may isa. Madi, tiyagim imot bakit? Sana nasaya at tikasta. No adda-agdawat, ikam. Adun to pa'y agrasya, ti dumtengken ka, no naparabor ka. Kanayon lakastan. Tunggal ada dumawat kan ka, iktad mo maadagusan. Agruam nagitatatao. Di da nga mi nagtrabaho, tap na maadaan da iti kwarta. Babasit nga ron, may't nagitanak na. Di ka lamaas yan. Narigat mo ti panagbiag da piman. Day ta nga rod kahit. Amo da narigat ti panagbiag ngam anak da pay lang amin nga anak. Ala, agluto kakit din. Di ka nang sumanaaw silya. Maday, tiyagim imaw ko nakmanay. Ita, anyat pamigatan ta nga rod ka na ibusan tay may sa tilapia di rabe ay. Di ka kadi madanagan. Tanapanak nagugot itinatang di ta paraangan. Retoy, luto maun. Ugot ti kamutay. Na, apay ngay inugutam kapag bagbagasag dagi jay akamuti. Ay na, agbagas dan tulat na ka di. May mayat matlaang no kanayo na maugutan tapno pumuskol. Umadopay ti ugot da. Ay, naglaing kan to ngamin ngagpadawat. Agimbabak nang kan sa ngamin. Ah, Ilugar mo kumama ati pa nagpadawa mo. Saan nga iti amin nagundaway ka mangtad ka. Panunutom kumama nga muna ti bagim no da si daam mo awan. ay na, mangrugi ka manin bakit? Baybayam ka di day chayon. Nagimas tupay to'y ugot ti kamuti asidaan. Ala, igisam daytan, wano ilambong mau. Ta isaw-saw tay ti bugoong nga dasili kan kamatis na. Apaw, nagimasan. Lumabasak pa, Marisilya. Nay, papanam, marinelay. Inak man nagbirok iti umay aglaba ijay balay. Tanay masadutak nga aglabat. Naglakaak nga minon ang mabanaw. Ay siya kun amare. Ha? Kabaulampay ay amaray. Kawan napigsaak pa'y mo. Sa bagay, nakutong ka ngamin. Siyak ngamin ka nalukmugak. Iso ang nalakaak ang mabanaw. Alaman nga rod maray tanay. Naurnungan timurang mikin nila kaiko. Kahit umayak ka di itan. Ay katwan no awan aramida maray. Ala, mangan ka iti adaw, Marisilya, tapno lumukmag ka. Kan ambok anabanog ka naglaba, iso amangan ka iti husto. Si daan ta amin day ta indasar mo, marinelay. Wuna, di uray ibusem amin no kabailam. Ay, nagimas mo dagitan. Agduduma aputahay. Adda adobo a karne. Tinula. Bulalo kan igadaw. Ay na, day tala tiragsak min nga agasawa, Maray. Tinaimas amakmakan. Enjoyin mi ti agbyag Babaan iti panangan mi iti agkakaimas asidaan. Ay na, naimbag kayo pa'y tagkakaimas sa kanayon ti sidsidaan nyo, mare. Kat gumatang kamot ngamin iti naimas asidaan At damot trabaho nila kay mo. Kasano makagatang kami itinaimas sa sidaan kaawam maururnong mi. Takasano, no adda mapasadaan nila kay ipautang na no adda umutang. Wano saan ipadawat na. Ay madi no kadagituyen a panawon, narigat ti agpadpadawat ken agpapautang, tasika ti maawanan. Kitaan da kami. Saan mi nga ugali ti agpadawat? Ultimo agpautang, di mi kayat nga agasawa. Takaadwan na ti saan nga agbayad. Pagrigregatan tayo mo't ti kwarta, saan tayo mo't apidpidutan? Ay, awan nga rod Kasta ti kanayon nga ibagak kan nila kay ko nga awam mo latat dengdenggen na. Agi padawa lat tanukwa. Naimbag pa'y ka da marinele kan nila kay natanagimas si sidsidaan da. Ngam da tao, puro root. Anyaman ti pagmurmuryo tamon aya bakit? Nakita nga rod ti karga jay rep da marinele. Napunoy ti karne, kan agduduma taraon. Adda salad, spaghetti, adda pa'y soup drink. Saan da ngamin nga agraraman? Agraraman manen nga. Saan da nga agraraman na kundi padawat iti pada da tao
Imbis nga ipadawat da, idulin da. Tapno day gatang day tinaima sa kananda. Mala, di ka nagmuryot bakit? At dahil sangpet ko alitson manok. Ah, Ag sidatamot iti karni ta amok umakan iti natang. ay, kasta ko maamin alam. Madimot lang, ti kanayo na karni amasid sida. Ala, inkaagaon tamang malimtan bakit? Naggatangam dito nga eh. Naimas ba na ito alitson? Ginatang ko ije ilay. Anda barbarong aglakla ko iti litson ijay. Nay, kada tao. Ala, ituloy mo ti mga tay naklukatan tiri daw, bakit? Nay, anya tala ka Robert, chinilas kan medyas tataduming. Gumatang kayon. Sa payado pailat medyas kan chinilas bay. Alan tata, oray dwala medyas kan dua chinilas. Sagay sa kayo kanina na silya. Tapno aday gatang ko iti kanan mi kadagiti anak ko. Di kam ngamin nakalaklakaw. May sa tinaglakawan may. Di kampay ngamin nangal daw, tata. Anya, maluman, di kay pay nangal daw. Kat pang maluman. Saan pay nga ro, tata? Kitaan nyo mato'y kadwak nga anak ko, anay. Imun unag na kita matmatadan, ta mabisbisin da. Apay jay inadangay. Apay adi na bantayan na kita anak siyaw. Ay na, ita kami lang makaraman iti kastoy, tata. Mala, kami ti sidaan, dagiti anak mo, tunay. Madlawa na bisinan na iti kastaunay. Ano pa, iti na po iti tao. Muon, tata. Agyaman kami. Nay, timagder kayo mo na. Nalpas kayo na nangan. Nabsuga kaon. Nakamisot samot ni Nana Silya, tata. Ay, gagangay na. Kasjay na talaga. No nabsugain, nakamisuotain. Ha? Aya. Jakpay lang nagudgud wa tinangan ngam awanan ti masida. Impa ibus mo. Kunak no ko naman nabsug ka. Ha? Kung kunaklaang mata, tamasurunak. Imbes nga enjoyan ta kumamatag siday tinaimas. Saan? Nagayab ka mamutin iti kay nagaw. Kasi na nga ron, mate. Amok ti sitwasyon ti panagbiag dagiti pamilya. Masakay dagiti dadakkel da. Kat iso ti may sa paggasgastusan da. Jak amokang ka. Basta masurunak. Kasuron ko tar aramidem. Saan ka matabak nang? Ngam ape akong ditulong kaya. Dinto pa'y tumulong dagiti babak nang akalugaran ta. Si kantulaki din na marigrega laang. Apay, masapol abak nang kaya sa katumulong. No adalakit may tulong mo, alay tumulong ka. Balinsuwag ti pa nagpampanuno mo malalakayan. Agpasikat ka launay ngamen. Ni, Auntie Celia, anya dagita imulmulay oh. Natangman, tanay. No jak agmula, awan si daan min nga gasawa. Tadi ka ngamin makagatangan iti naima sa si daan min. Nasaya at man ta mapanunot yu ti agmula iti nateng auntie. Una, tanay baglang nga da maigisama sida. Dakasanaw, utangan yung ngamin na angkal yaw ka mo yung maasan kami abak nang. Ha? No jak agmula, awanan. Agdildil kami idasin. Nak-nak! Nak-nak! Gumatangak man! Anya day jay nana Nelly? Soft drinks man, tay dakkel, dua tiga tanga. Ni, andan sa bisita yung anana. Awan, ngam na ibusin ti abas tumi ijay ref me. Ala, di kay sa magdandanuman. Pan nakadanom yun samot ng ti soft drinks. Ay nairuam kami. Agkakapsot kami no awan kasta nga inumun me. Naruam ti bagimin. May maya mula no agdanom kayo nana. Wen, umin-inom kami maalat ta iti danom. Saan amaawan day ta? Nga mas ad-ado ti kasta nga ipapaunag me. Tadi ka makapanganan no awan kasta. Aniya? Inakman gumatang iti karnit baka. Kapag sidagman ni bakat iti bulalaw. Tapno saan nga murmuryaw. Ay, dumay! Kaanakan! Ah. Ay, nagpalengke ka magayam! Nay, anti salayng. Na kayong matgayam. Apay nagapalyaw. Ay, napanak ide balay dagarda kasing sembaw.
Day nako madumawa iti kwarta na paggatang ko iti agas ko nga mawa mamaitad na. Inggatang nakanon iti agas da nga agasawa tag sakida. Ha? Anya? Akit, agawit ka yan. Wala na, tawan mo paggatang ko iti agasan. Sa payawan tumarakin ton rabe. Ado nga mintagagasak kat. Ni malainsan mo agar dati mabalin ko nga sitkan nga may naawam magayam kwarta na. Anya nga agas ti gatangan nyo ay antay. Dahito man na Dahito ti resita ti agas ko, kita mo na. Ala, umay kayo nga rod tayong gatangan ti agas yaw. Siyak ti mang bayan. Ha! Agpaisaw, dumang! Ay na! Agyaman na nga no kasta. Nagsingpat ka talaga, kanakan. Nala, umay kayo nantay. Tapno awanan ti pagproblimaan yaw. Anyatin sangpet mama si Dadumeng. Basit adilata ti sardinas. Sagpawan tan iti parya. Oreta adumot ti mulam a parya di talikod ti balay. Anya? Apay, tay napasadaam ngay. Di mo ko nangawan pasaheros itakaado ti tao itangal daw. Kwa, nasyanak niikit ko asaling. Tawan paggatang na ti agas na. Isungay gatang akit agas na. Ay, day taman ti kunkunakon kay. Ha? Nagpakalaing ka man akong ditulong iji ikit maun. Bakit? Awan sa bali amang tulong kanyan ti saling no saan asyak akaanakan na. Masakit kit nga ro jay anak na akasinsin ka. Kan ingatanga kiti may sa piraso abangaw sa asidaan na takaasimart. Inggatangam ti sabalay ngam dataawan ginatang mau. Kat na taman na sardinas. Masidamot na ita. Jak amo kang ka. Talaga kay dadi kag pampanunot. Di mo panunutan ti bagim. Siguro adon ti urnong yun niya marinelay. Saan pa nagpalastog, Mare? Ngamun. Saan kami ngamin ama nagpautang? Imbes nga ipautang may, igatang milangan itinaimas asidaan may. Kanidulin mi iti bangko. Imbag kayo, pay. Kan nagagat ngamin nila kay mau. Adaw ti pagsapulan na. Nadiskarte nga asawa. Aywan daytang arod tinangayatakkan ko Mare. Nadiskarte talaga. Iso nakaurnong kami. Kan tila paggasgastusan mi ita kat dagiti agkakaimas akan kanon may. Wang nga raod. Puro litson ti sidsidaan niyaw. Saan la alitsyon Bulalo, adobo, tinuno, sisig, kandad dumapay. Ay, naimbag kayo, pay. Kanayon amala ni Tantibito kayaw. Ang amda kami nga ha? Pasig aro o ti kargat tiyam makauma. Ay, no da kami, agguruod ti tiyan may no natang ti sidaan may Mare. Agsakit, karnila ang ti kayat ti tiyan may. Masino nga tatin taray di ambulansya iti ospital? Di asawa ka no ni Nana Nelly, Robert. Ha? Apay ka no? Naan ano? Naatake ka numan. Anya? Ay sos. Naglukmagmat ngamin unay di asawa na. Huwag nga rod Kasano ka pasig at tabati sidsidaan da. Sada pa'y lagid danan iti soft drinks. Papanan na ngay no di dag high blood. Tagapwam. Itay pala nga urayan ka. Mangantan, nakatuno akong iti tarong ken parya asidaan ta. Ala, di ba na ospital ni Pare Carpio ang asawa ni Marinilay? Ita, si Maruno ni Marinilay. Intaray damutin ni ospital. Nagatakin sa kanumo laang. Anya? Naiapayon ngay. Nagsaruno damutin ang na ospital. Ay, kaasi damot Kumusta kan, Marinelay? Kastoy agkakapsot latta Mare. Apay anyat na pasamakan ka. Nag-atake ngam saan ka no agrabe. Iso nalaang taado tinaduktalan da sakit ko, Mare. Anya? Nilakay ko ti grabe ti panakatake na. Tabedriden saanen ang makabangon. Kankas kanyak, adumot la ti timpuar asakit na.
Anya, ala, apay nga ay. Ay, nagiddan kayo mo to na nagsakit. Wan nga rod, Mare. Ay, nagrigat gayam ti agsakit. Nang runa kat awan anak may amang tulong kada kami. Hinabusum iti bagimi. Tadi mi inan-an na daan, dagiti taraon nga impapaw nagme. Ah, Saan gayam anasaya at tikas jay nga inararamid me. Ti amo me, agin enjoy kami iti panagbiag me. Ngam abuswon mi bat gayam ti bagbaki me. Taawan sustansya dagiti ipapaunag me. Pudno nga adot kwarta me. Ngam usaron mi mat para iti agas me. Nay, agmulmula kamat manan bakit? Nagadula nga rod timulam anatingain. nayunak pa'y dagitoy lakay. Tadagitoy anateng ken prutas, timang papapigsa kadata. Ha? May maya melaeng no nateng tisidaan ta. Nang runa ke lakay ken baketan. Jak kaya tag sakit. Uwan Uray awan makukwarta ta. Basta ada natin nga ipaunag ta. Kung saan tang agsasakay, mayata. Uwan nga rod lakay. Agkat pasensya kan no kanayon ka nga apaan ide. No awan maisangpet mo a karne. Ay, hehehe. Nasayaat man ta nakapanunot kan bakay. Ay, awan tanay. Kita amda kumari ta anili Agsakit dan nga agasawa. May ibus ka nun ti urnong da para iti agas da. Oray gayam awan makukwartata. Basta saan ta nga agsaksakitan niya. Katuan mat. De ore kwartam amin na kwarta. No ado mo ti sakit mo. Awan serbina. Naragragsak ti agbyag. No awan nasakit arikrik na amiti bagay. Bakay. Wen lakay. Husto ka. Iso nga ita, maawatan kan. Kan di ka madanagan. Saan kan alapdan at tumulong iti padam a tao. Nga oray awan maisangpet mo amasida. Oray tadam dagiti mulak anateng asidaan ta. Uwan Kas makita mait. Napigsatalat ta nga oray kastuyan ti tawon ta. Kun saan ta nga agim imawt. Ta naragragsak mo't lang ti agbiag no makatulong kay ti padam a parswa. Tay ko na nga rudain. The more you give, the more you receive. No saan man na pinansyal ti maawat ta sukat ti may tulong ta, ti kinasalon at ta. Dakkelin day ta apagyamanan ta iti Diyos ana marswa, bakay. Ado tinaameris ko. Husto amin dagiti imbagbaga ti asawa kanya. Isama ni pudidin, no anya ti may dasar iti lamisaan, kontento akon. Kaya't masapul gayam, asuruan tayo ti makontento iti bendisyon, wenno grasya ang maawat tayo. Kaya't ita kaasi ti apo, napigsa kami pa'y mati ti asawak, kaya't nasalun at kamilata. Alakastan, tugayam mo, Celia. Ala gagayam ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose, para iti script kaniti drama to gayamyo Jenna Almoite. Thank you manan kada kayo amin. Niya po Diyos timang tarabay. Kan mang bendisyon iti tunggal maysa. Manang Biana! Hello, gagayam na imbag nga oras tayo. Sakbay ti amin, wano sakbay ti drama. Nabara man paya kablaaw para kada kayo itinaragsak abaro at awan tayo amin, nga awan labas. Sapay la kumatagtultuloy ti kinasalun at ken kinaragsak, ken adu a bendisyon ti dumtang iti tunggal maysa. Manipod man nga rod ka ni Kabsat Flora sa napudno anagan tintay drama kasto ti konana. Dear manang biyanang, may papan kadananang kantatang ko ti kayat ko pay drama. Bakit kan lakaydan kat adon ti rikrik na anday ti bagbagida. Adon ti saksakitan da. Ngam ti kasuron ko, imbes nga agas ti gatangan da, saan tajay kat pagpapintas, kan pagpagwapo da ti ununaan da. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Danuman, Flora. Mabit lang, nanang. Adoy, ala, uminom kayon. Inday pa check upin at tani nakaroon ta uyak yun. Ay, check up. Gastos lang dayta.
Kasano nga ron nga gimbag kayo nga, no di kag pa-check up. Flora, mangipaborakan to man iti oregano tayo sutino mag. May sa kayo mo. Agpada kayo nga umanuyag kininanang. Hintay pa doktor, kuyogan kayo. Iyag mo ti pagpadoktor ka na siya akong timapan. Uray siyak, itad mo ti pagpadoktor ko ta siyak ti mapan, tanay, at dapay trabaho, Flora. Kabalan nyo ay nga uray da kayo latmapan. Wan, na talaga ya. Napigsaak mat nga oray ado tirik-rik na. Uray siyak, makawayasak. Mala, agkuyog kay nga rodan na mapan nagpa-check up. Tapno dya ako naglangan iti trabaho. Agsinata dito'y plaza, Cardo. Mapan kan iti papanam, tamapanak moten iti papana. Wan, susima. Ayan tayo kwartak ngay. Aday ta, ginudwak tinted ni Flora apagpa-check up ta. Adon sabat kan ka. Saan? Sag 3,000 pesos ta. 6,000 jay inted na. Alang araw. Kahit anya nga oras sa malpas ka, ta agkuyog tamit lang nga agaway, tapno sana makadlaw jay anak ta. Agtek sakto, wano awagan kanto no dandani ak agawi dun. Sige nga raw. Kahit papanam nga rodan ba kahit Inakpay agpakukuken agpakulot. Sa ak tumapan agpa-facial no malpas. Sika ngay. inakpat agpaputis pa, kan agpamasahay. Nay, Cardo di kag bababae. Amangan no adda chicks mo ijay massage parlor. Tapay akanayon ka mapan ijay. Chicks nga ipagpagamad. Dapat lang mangayat kanyak-ayak at lakayaan na kaon. Lakit ay mapantan. Agsina talituyan. Awan trabaho mita, Flora. At dala kay, rumwara kon. Agkuyog tangaro rin. Tama, panak mo itayang tinegosyo ta. Aywan, di mat ko naman napan nagpa-check up na ng kantata. Wan, nasa pa darimwar. Binaon ko idama pa nagpa-check up, tanay umanuyok damatan. Di damat inala nagitay card day ti clinic. Anya, kaimbagak mga laan na dagijay. Ang mga no sa bali man na doktor, ti papananda. Sa bagay, ibagada na nalipatan da. Sana bali tanda mo record da iji clinic ti Dr. Dan. Inton maminsan, kuyugam idano kas di mapandag pa-check up. Tanay, kasla saan damat nga agim imbag. Ay, nairanama nga ron nga da trabaho klakay. Kuyugak to idan ano follow-up check-up damanan. Nakabaybayag kamuten. Itayak pa'y nga gururay dito'y paradaan. Nagkapom ayan. Napanak nagbero kiti sapatos ko. Kahit adda nagatang ma. Ada, wag-wag ngam original. Nalakapay. Usarag taw amapan makidaya inton bigat. Inton maminsanan agumatangak iti sandal ko. Ta inununak pa'y tirupak. Kan gimatangak iti pagpapintas ko. Ala, agawid tangarunan kanay, malumag. Oh, ayan ti aga sa ginatang yung ay. Adda ijay bag ko. Orasyak, at damat ijay bagkaw. Nagtumarak pa yun Kahit anyat ko na ti doktor kada kayo. Kahit agagas kami Tumaran mi kano dagiti agas may. Para uyok mo di inresita ng agas. Nan, kita agman ti aga. Ay, inakman pa'y agsiar. Anay, nagsakit mo tanti tiyan ka. Inak man nagdigaw sa tani. Dagaangan na. Oh, ay na, nagpunap. Aguray ka. Nagpakulot sama ni nanang. Nagpapukis mo ni tatang. Ay, di magasda siguro iti parlaw. Ay, tumanaul man ang dananang kan tatang lakay. Kanayon damat nga agpa-doktor. Gamapay nga taadi damat laging bagan. Bakit? Ay, huwag nga rod Kan awan nadlaw mo kadananang kantatang. Apay, Kakulkulot ni nanang. Kan kapukpukis manan ni tatang. Papukis a papukis. Linawas nga agpapukis. Mabilbilang lang aro jibok dan. Papukisan na pailaan. akabaybay ama. Anda siguro sobra itintad ko akwarta kadakwada. Ay na, ibagam ka ni nanang. Tas saan pa lang agpakpakulot ta umanuyag. Nabangsit ka agas nga ikabkabil na itibok na. Agpaimpagpaya. Nantay naman kita ni da. Ang mga nun nalipatan da tinagtumar iti agas da.
Awanan naibusan tay agas ko. Uray siya, naibusan, Flora. Anya, manulang aldawan nagtumar kayo na ibusan. Kati sumat latiin ta di doktor may. Wen, Flora. Ay, jak kayatin ti agagas. Nagpait, nagrigat at ilmunon. Kasla maisalat iti karabukob ko. Nagdadakkel nga agas. Uray siya, husto na itayo na natumarakaw. Nan, kita akman tabagyo. Nangikan yu iti agas yun, nanang, tatang. Awanon, imbasura ko. Uray siya, imbasurak matyan. Nanang, agring kayon, mangantayon, aldawan. Ni, naimaspay malat turog ni nanang. Ni, anya dagito, anda dito rabaw ti lamiseta da. One set mo ta beauty product. Adda sabon na, toner, pang night cream kan sunblock. Tayo mo, nalatak kan nangina abranda ito eh. No kasta? Agus usar ni nanang iti kastoy? Ni, nangalaan da nga iti gatang da. Kat saan madimawat kanya? Nay, aldaw mo gaya mo. Nasayatan na ka rin kayo, nanang. Da kayo ti agus usar ka dagito ya pagpapintas? Ha? Ay, uwanan ako. Apay aya. Nagnina mo dagitoy. Wen, ngam epektibo mo. Kita tirupak. Kaririin ko pa'y laang ngam mayat lata tirupak. Natural beauty. Ah, Adoon na yun ti sakit ko. Iso ang masapul nga agpapintasak iti husto, Flora. anya? Agpaagas kayo, Saan ngagpapintas? Ay na, uray agas ka nga agas. No talaga akadeng mo, awan mabalin anak ko. Anya? Diyak kaya't ti matay alosyang. Iso ang masapul nga agpapintasak. Tapno na pintasak to nga ilungon nyo inton matay ako. Naimbag nga orasyon nanang. Agmano kumusta kayon? Naimbag man tapi masyar ka ami anak ko. Ay na, kailiw ka na anak ko. Nay, agmay may sakamot. Yan ti asawam, kandagiti anak mo nga ay. Jak inkuyog ida, tada klase na. Kanadamot trabaho di manugang nyo. Kumusta kayon? Ay na, nagsakit ti saka kanak ko. Anya, apay? Simron sa mo ti arthritis ko anak ko. Awan ikaatang ko iti agas ko. Sige, taikan kayo iti igatang nyo iti agas yun, nanang. Iso ngay mayak, taumay kayo ikan iti allowance yun. Ay na, agyaman na kanak ko. Ay, ami anak ko. Ay, yaman tapi masyar ka. Ay na, nasakit ti matak. Nakapsutsan day antiparak. Masapol ang masukatan, anak ko. Sige, taikan kayo mo't iti kwartayo, tatang. Tapno aday gatang nyo iti eyeglass yun. Wen man talay, kababain mo't ka ni Flora akamsat mo. No iso akanayon ti pagdawatan may. Kan kasla umimimot mo't tanday kamsat mo. Anya? Wen, agpayso timbaga ni tatang mo anak ko. Saanen akas iday, akanayon na kami nga ikan iti kwarta. Iso anay nayo naman ti itad mo kada kami anak ko. Ay na, ay unayin ayada ito'y amarikrik na, hay. Ni, ape atap-tap payaan nyo ta ulo yo. Nakarupangat kayo, mat. Nasakit ta ulo yo? Saan nga maulawak? Anya? Kapapanan nyo nga rod nga, ape nakarubat kayo. Tain ko mga rodag pa-check up. Sarat tay intadye kabsat mo ako arta. Ala nga rod, kuyugan kayo, tawan trabaho kita. Ay alaman nga rod. Ala, ingka mga yabon iti pagluganan ta, Flora. Anay ka, ay ulay mo tan talimtag manan ti sakak. Nay, apa yan tatang? Limtag nga ron manan ti sakak, hulyaw. Agagas kayo Awan agas yun ya. Kadagsaw kayo mo. Agas. Makaumadang ka na itang agas. Ha? Kuyugan nakman kit na ijay plaza. Mapan kayo iti doktor? Ay, di kayo pala nakigidan itay kadananang. Kinuyog ni Flora ni nanang ijay klinik. Basta kuyugan na, tasabali mo ti papanak. Ha? Papanan nyo ngay. Sapay adda kumapapanak kita. Sige,
Idagas kayo ni ti papanan niyo. Ta makikuyog kayo itong kada flora kan nanang agawin. Nanang, anyat kuan tayo ditoy. Saan mo tatay klinik ti doktor yu daytoy? Wen, tagpa-facial Kan ipatrim ko tiki, day ko tapim muskul manen. Ni, kunak man nagpa-check up kayo. Ay saan? Check up dita nga. Ay makauma day ta check up. Allergic tila payag ko day ta balikas. Ah, Isunto mo la matay da tao. Iso nga agpapintas tayo kiday. Bakit ako nanak ko? Umadanin ti apit ko. Iso nga agpapintasak. Agpaubi nga. Agpapudaw kanaminan. Padasag pa'y mo ti agbalin anapintas sakbay amatayak. Ay na, maminsantay lang nga agbyag dito'y lubong. Iso nga enjoyin tayo, anak ko. nanang. Diyak kayat nga uyawin dakto dagiti mang tanaw iti bangkay ko numatayak. Nagalasmet da ito anatayin, nukunadan to nga Anya? Nalakaya ti mauyaw, iso nga agpapintasak iti hostaw. Tapno presentable ti rupa, inton mailungunak. No kasta, saan ang nagpa-check up ni nanang? Bakit? Saan? Napan ko nagpapintasan. Agungot-mot ni ibagak nga agpa-check up. Ure ni tatang, idindagas ko iti kunana apapanan na. Jimmet dyan ang indagasakin ko na. Anya? Anyat kuan na kanudjay ngay. Kat agjim Kuna nang agsaksakit ti saka na. Kasla saan mo ito ngagpilpilay, di simra ka dyan. Simran tamad. Aya? Kitam ka dito'y muscle ka, susima. Di makil dan na Ay, wun. Timandisal mo tindagita masal mo. No kasta, napan ka manen nagpadakal iti masal. Wag, arigat no maliwayak day ta. Taag loy-loy ti kudil ko, no jak minti na rin. Napanak mo't nagpa-facial. Kita umot to'y rupak anay. Nagkinay saan ka de. Uming impis mo tarupa ma'am. Katun ay aywa na gayam. Di Domingo ti pa nagpa-facial ko. Kahit kumusta niya agsaksakit at salmaw. Ay, isulat ta Nasakit latta. Kan pasaray maulawak. Ipankunsan at talaga. Oray siyak nga raw. Pasaray agulawak mutag. Oray ko man aggidan ta amatay tapno aggidan ta mut amay tabaw. Wan ko mga road. Kano agiddan ta amatay. Ti kayat ko, duwata nga agidda iti may salungon. Tay good for to ti alaan da alungon ta. Ada nga tayo good for to alungaw bakat. Kat agparamid dan tua. Ipasadya ta. Ay, no apay mo't nga may namatay ti taawan niya. Wan nga rod ngam saan abalin Tinapatag kat gwapo ka. Kan napintasak no matay ta. Nanang, ayan nyo. Nanang, Nay, manang ami. Sika magayam. wan Flora. Ni, nakaturog magayam ni Nanang dito'y silid na. Wen, naiturog na ti pa nagbuybuya na iti cellphone itay. Ay, una yun. Nagpintas mo ni Nanang ang nakaturugan. Ay na, kasta ti kayat na. Uray mat maturog masapul ka nung ag-makeup. Tamangan numatay abigla, kunana. Anya, nagpuskol ta lipstick na. Naglabasit ta bibig na kan pingping na. Agraman kalub ti mata na. Ren. Nakaritos pa'y Kan kita am tabado na ni Ay na, kaslamot bado ti agninang tabadonan. Nagado asilap-silap na. Kan nakakwentas pa'y iti nagdakkel. Nakarilupay Kan sing-sing. Kumpleto ta alahas na. Una yan, ultimo pan naturog da, i-make upan da. Kasta nga rod ti kaya na. Tamangan ka nuno sana na makariing. Kati kaya na napinta sa matay. Anyan, kahit ni tatangay. Nakaturog mo lang dita sofa na Apay di mo nakita nakakupyur mo lang. Ayun, jak napansin. Nakasikig mo ngamin, iso ajak nadlaw. Nakakurbata ang nakaturog, kan nakapumada. Naka-foundation pa'y katarupa na nakabangbang lupay. Ay, una yan ngay. Agkabaw samot ten dagiti dadakkel ta kabagis. Ay, diyan mo Wan siguro Mangrugrugi siguro, ti pa nagkabaw da.
kapsutak. Bumangon kayo, tamangan kayo, nanang. Inyo nagkundito iti kaninyo. Ada ka magayam, ame. Una, taimbaga ni Flora, masakit kayo kinitatang. Ay, ipanminsan anak ko. Bumangon kayo, kitdit namangan kayo. Siyak ti mga sikaso kada kayo, tawan ti kabsat ko, na panagtrabaho. Ay, jak makapangaan. Natamnay ti panagraman ko. Ala, man kit di ta make up kit ko. Lukatam ta iruar mo ti lipstick kan make up ka. Ha? Make up anak. Nalipatak ti nag-make up idirabi eh. Alaan, kan lipstick anak. Tamaulaw ka bumangon. Ay na, mangan kay kit din. Taag tumar kayo iti agas yo. Make up anak pay. Bye-bye am taagas-agas dita. Maulawak. Ah, ni tatang, mabit na ang tayo nakitaan nanang. Jak kaya't ti mapanil sa ospital. No matayak laang. Maklon ko may palubos akong to'y bagik amatay. No talaga akadeng kon anak ka. Tamapan tayo iji ospital. Saan anatang kanti ulo yo, tatang? Manang, apa yun? Ay na, nasaya at tadakan ading ko. Maululaw da nanang kantatang. Iso ako na, ipantalaangan ida iji ospital ading ko. Agkakanat mo't tanti sakit dananang kantatang. Wan nga rod, iso ang masapol ang maasikaso daan na imbag. Di tapay lang itulok arumar da iji balay. Pagsaggay saan tapay la idaatan eh. Agpada tamot abisi no daduma manang. Wan, alaak ni tatang iji balay. Tasikamot ti mga sikaso, kin ni nanang. Pinagsaggay-saan mi nga ro diti kabsat ko dagiti dadakkel mi. No dagiti hilig da itad milatta. Ngam kit di saan mi ida na pinalubusan arimwar. Tapno mabantayan mi ida ana imbag. Kat naayat unay ti Diyos takalpasan ti panagagasda nagimbag damitlaeng. Kat kanayon mi nga ipalagip kadakwada at isalon at dati umuna nga asikaswanda. Halakastan, tuygayin mo, Flora. Alaga gayam, ditan tinagpatingkaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang! Biana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, parity script, kaniti drama, to gayam yo, Jenna Almoite. Thank you manan, kada kayo amin. Niya po Diyos, timang tarabay, kan mang bendisyon, iti tunggal maysa. Kat manan, naragsak kabaruatawan tayo amin, ngawan labas.